Kofo asemba me kabi. Mesho me de aba ese me kabi. Obeni ni kunu tefefefe, obeni ni ye tefefefe. Ba oba ni tu kwan kodru abruchire no. Ohun wi ase fofo. Enti na bia. First na bia ni kunu ka obeti, but ene ni kunu ka wonti bi. Nkoma yebedi efa Kwaku Manu ho Bob Siga enanu ya na etwagu se ne ex-wife aware eye na okanle na chese wawade akwasi broni fita na nsem bia na etwagu social media no so chese Kwaku Manu enya broken heart ene ensam ne de obi e kane de eno ena epusu eye bra panyini Bob Siga Kwaku Manu I love you I'm check you ama na be kan nsem bi Tiabuzian sama Kwaku Manu akani nyina na mepese meje bre na mede be somo na uhu se eyampase broken heart na wanya se de bi mo eka no ana se de aha strong media mesel se obe feel free no wa share wa dwanfa video a obe hwe ho na wi a wa share so ama onua bi ensa atumi aka obetumi afollow yen e wo Facebook TikTok Instagram ena YouTube na bibia no etimi ay kama edino strong media GH na bibia no etimi abo akama time heba mesha ena aso yasene a yede video e bro abusa 2021 ena Kwaku Manu ene ne ho kani na okanle ejaye reason ne de besine no yenye hu details ni nyina no na emom omu entamate ama yehu se enkra ne wo Kwaku Manu ho one omu taye videos kra ne ade ena wi ya da sorry ya se oba no na okanle ware akwasi broni abusa broni ne da menchen Uti say wedding a omu ye bibia da na kwan mu ena Ghana for say yenka bia na den Kwaku anko beka enti mama yenso yenka Ghana for say ase ka ho nsem say Kwaku nya broken heart even owa sorry dem a oye flag akwankyire mpo Ghana for ka ho ase Epusu Kwaku amana babonchine de se obi de anka meka nti se me ame de aba e se mbe chirechire nsemu enti bra Kwaku ehya se address issue no se me chese enye makoma na abubu o chese ha me ba kokora na 2021 me na me ma Kobi me ma Kobi Chei the blogger blogging yes me ne me yire ye ntamate 2021 yeah na me ma we blogging kokonzana that be Chei the bar to say my divorce but still now for be no percent the move what I say I know the who asema banti say obi no be divorce wa utie mi obi no be divorce wa me wo kwan say metimi awale so na me ex e wo kwan so betimi awale ti afi owie na oma reason no e na o ka kire ewiase nyina say titrim so ya sofo na say ohu say wa sori ba bi ana say obi ejai awade a yemfam preachi yemfa ntwampoa nyese nipa no onim nyansa ntia na awadeja ye de onka bi nhye mpo a ebetimi ato obi a awadeja ye de ebetimi ato obi enti no obi ja awade a yemfa ntwampoa se de asafofo ni bi de twampoa omudi preachi wo ma sori no memfa bi ntwampoa da wo wiase ya awadeja ye ade a wotamfo kwa woni ne kontokwa emfa bi ntwane mpoa da Jimifo kwasia woni nyansa nka wo gya awade kwasia jimifo woni nyansa nka wo yiri gya wo kwasia jimifo woni nyansa nka wo kuru gya wo emfa bi ntwampoa da obeni ni kunu tefefefe obeni ni ye tefefefe ba wo ba ni tu kwan kodru abruchire no ohun wi ase fofo enti na bia first na bia ni kunu ka obeti but ene ni kunu ka wonti bi eni tumi dia wode gya abrabo no musisa ye abrabo kontu ayetu tie me bibia timi sisa obetimi ko school do level bi no ohun ne yede se wo ya ade kora bi bebo degree be doctor ohun ne yede se won kan ho kora obetimi be ye star ti se Kwaku Manu
bit my start to say akrobato John Juma Lomu near the ade aba yes stars sounds in a money be me by yes stars maybe kwa we be obehunu kru say say baby a nipa wo hia wo mo no anya ne kru ana ne yere class no wo ti asetra pat mi sesa nipa asebre ti ade ba kwa wo ye sofo na ye sofo wo ye badwemba sofo bia wo ye badwemba emfa awade entwampo ada emfa preach wa wasore dem said obi eja awade a wonim nyansa. Second point abra Kwaku address say hey awade de e yoba ene bema ene ware ena awaregya yenso so de enyina bibi baako peso enyina bibi baako peso se ebi a bema owo sika ena wo se ne yere etena ne nkyɛnkyɛ bema wotimi bu adwuma he even obi ye ohene mpo na ne yere ka se obegya no obi ye ohema na se ne kuru ka se obegya no enti awaregya ye de enyina bibi so na unka bi nhyemu mpo a ebetimi ato ya wa hemfu bebri ti nkoma me no di sikantimi nkipu oba sikantimi nkipu awade ma me nka ne sei sika entimi nkipu awade obetimi afo so ponko de na konsuo ba tuntimi mfo so ne se wono nsuo ya bi obi betimi ayo hene kese a wote akonya so manfo ho ne ye ne na no but me say bi obeka na awade asema kire wa obeso amanana enya ahenie no ne be kipu awade o obabe okwa ne nyi wo hene ho ebi oni ne kunte ansa na ahenie ne beto ne ku awade abo se awade enye de wanyini tie me ena wale ena nya awade nso nya akoda na awade ye obi a wo ye matured wo na adwenem matured person adwenem de wo won kaye wa adwenem de wo te abrabɔ ne awade ase e wa adwenem Obetima start wo munkura be mafe but obi enyini no e bi obi a won agenda na adwene foforo ti awadegya ye de na mum tie e kwa obefa so awadegya ye beba e wo kwa bebiri ti na medi ka kire no e kwa bebiri so obo okwa nkumafo be sole udo ukunu so de ukunu ni munua no ye wo no untumi na so na wo wadwem se untumi nwale nyaida eni watrim ti nkoma me no din eni wadwem da so be wale agya obi akwale ekwan na so de ne faso no ontumi kwa na so ba ne kasa na so be makwa e ofaso ne kasa ontumi ti wo so ontumi wale ne gidi biem ontumi wale ne kunu biem so magya kwa ya ukunu ni aketu akat asimo ka kire wo no anya o de wo ka kire ukunu so ase ukunu so no so ti nkomoy ase ukunu mom na akobeka bi ana akobeta ne nua no ase wo so ne nua no so awaregyaye started from baby na begu baby before say beto Kwaku Manu dia no so ma me fa we mehyem emre bi ye ne panyi kwankyerefo bi di nkomo a ne din e de nyansabo akwa na o ka nsem bi efa awade ene awaregyaye ho me be se wo hwe sa video ni kakra eba ne ye ba ya beto Kwaku Manu die eso be ma yija oba yija ana moko ware fire for fire if you honmo agent me enkase nshoda bomu kura dem anam so they have the zeal for it no more the sexual acts akomo ho nsem ti enko we say omko gidi bomu kura dem ba na se echiredin o ma mi yensu o papa ya sase da bia na ntokwa dem efri say do yensu no ompefa akotena do ya sase no tim kodwoto 1 obi ya sase a na de da ha emfa nsanka bedo ye nsuo no de bia bonse hono no okone dem a enne obekọ sempasi ha ekira beko ne si ha obesiesie ho no bed asase no bebia na ade dan o prakora mpa mane na ho emfansa anka enti obohu se asase hwe enno me bi ho ma esisi wa ware mu a won people did not seek for the knowledge in it. Me, I know the type of woman if I meet that's one I have to know it because I know myself into that. But the question is, am I ready to do certain things? So when you're ready to do certain things, then I shouldn't do certain things. Majority said they're making ultimate. Eti abrabomun semna ye no eba ware mu nsemu a ehu. Eni kwan se okeka won sem anyhow.
Yenya extra careful. Okay. Because our real someone no kwan wa. Eja busu ametu aso de ama ode ansem abra Kwaku eka ye no che se ose oye bema otufo se ware wadwuma se de mrebi ya honorable Kennedy Japan eka ye no se e wo se wutimi ware wadwuma mbom e no se e wo se omu ani ekoho because wo de che se odo ne nko na adwuma ne se ya eho de na se otufo ti meye hu de o pa kire no meye hu menim untie wie no unso be hu de Kwaku Manu e pa kire Oye bema wale wadwuma first do ho first ansakwa no ado ma ansakwa no abedo yede ye wo fe no odo no e ya tinka e ye feeling bi na wo ma wo ba bema na wo fe ne se wodo tie me onipa a ye fe ne se nipa bibia betimi asi ti nkomo do ho first ansakwa no ado obi sa accident ba na no ma nanam woni oyire nanam a save ho first wonya ba bi gina no be save ma e na oyire asema make obi ntiase me kasa kire badwemba because I would see asia and I bet my show mama go school papa so what asia and I bet me about bra sisia dan ma ma benya baby ati so what me bob bra ya obi a ne papa na ne ma me bob bra ye bia no wo ye ne papa adwuma finally na ode etuja se I ono de okuta ahyawofo akomandi no de ekoso no nyina no empusu no se biye mu biye kuta ahyawofo akoma amafo hese de wusi be posting ne mayi na no na ode champagne ni akoma ne ade toto ho ewo chese Instagram na amafo still na no the broken heart e na ekasa but Kwaku person pretend break Kwaku person or pretend say onya broken heart ewusia ye hwe ye wo mi amenyi ni meti say oba bema de no ka onu futimi yira ne ade still na ahyawofo kwa adwuma COVID-19 by na ahyawofo da so kwa adwuma odi ani COVID-19 esi ni wo na so se ayi for da so okoko otimi ka tese wo bo no ra maju sei ana se wa mo ro so na se condom so se na maju hwe me pese me tu wo fo the am sire am fani wo han obi afro Kwaku are you okay Kwaku are you okay ara bi de na asi adi mu ya kan wa sam da ba out da 2017 and ada bi 2021 yeah and the ho asem abanti say obi no obi ye divorce wa wotie mi obi no obi ye divorce wa me wo kwan sa metimi awale sanso na me ex e wo kwan so betimi awale nti ye nuanom na mama aka no mama mfrɛ me because me ye more than okay me ye more than okay no ade block ya tachi akwa no hwɛ ɛna no obi kura di komo kwa na abufo kakra ba ni mu a ɛna oyire gya wo na hwɛ Ghana de woni ba ye de betwa mpoa woni ba ye de betwa mpoa woni sika ye de sika twa mpoa obi timi ka so hiani te sewo sika wo de sika twa mpoa na wo sika no betimi nya kwa wie de enti so onya broken heart o se onya broken heart o se on de okuta ahyawofo akoma ena level bi a obedru bia no ene wo ba wo pese wo ware no tie di kasa ye ni mu ya level a obedru no ene wo ba wo pese wo ware no ti nkoma no dim wonam fom a e won e ma type a wo hia wo se wo mo pe okura wa akoma ena wo vema kura wo no e ma wutimi si wo ba bi pe wonam fom a e wo ba wo hia no ena wo ba wutimi si ne pe nkoma no ko ye die se wonam fom ye wo ma type a wo hia wo wutimi si wo mo pe eno ye class na me ye wadom na wonya go fruit na muso so wo ma wo hia wo mo oba meti range over mu ati lankusa mu ye wo ma level wo hia wo mo na me pegya wo do stage bia na me de ho ma wo saa so wo de ho ma ma wo oba kra no so oba timi bobra yia oba ba ma na timi kasa na ne tena me ware but oba etimi bobra yia oba timi bobra yia na ndi da fo mu a oba kra timi twusu ba ma type wo pe tin koma me nti so oba bobra yia wo timi twusu ba ma type wo pe. Hello, I'm talking to somebody. No ti ono de empusu no say the amanfo kana eye ne ya na say lan ono de because okra ahyawofo akoma ebuja message feel free now so share wa your comment section sema Kwaku Manu aka nyina na koma mu
bibi na trigger no de amanfo kanti na obeka saa anase broken heart ne na eye adwuma broken heart no e na eye adwuma na share wa your comment section na uwi a share video yi ema onua bi ensa entumi nka time heba mesha ene so ya sene a ye de video yi ebe somo meda wase na mama wo mo ene hwe aha strong media gh follow you on Facebook, Instagram, TikTok and YouTube na bibia no etimi ai kama edin no e di ag meda wase na makrao